munani ibibazo bikemuke birangire abarundi bongere kubana nk'abarundi kandi bongere kubana biyumva namwo bongere kubana atawandya wangura atakwikekana atagucaniranira imanza ngo ubwigenge bugire bamwe abandi batabufite ngo amahoro agire bamwe abandi batayafite ibyo bintu ntibikwiriye twese turi bamwe turi bene mugabo umwe tugomba kubaho neza twese kandi nk'abarundi hanyuma dushake ibisubizo bya essence dushake ibisubizo by'uburyo abarundi babaho neza bafite icyo kurya n'icyo kunywa bafite amazi n'umuriro bafite internet so rero mwebwe mudukunda mudukurikira buri munsi muri hakurya mu gihugu cy'u Burundi turabahumuriza ngo ni muhumure kuko ntabwo muzahora mubabaye ibibazo mufite bigiye kuzarangira kandi ni twebwe tugomba kubirangiza vuba cyane rero biraza gukemuka mwongere mubeho nk'uko mwahoze mubayeho mufite amahoro n'umutekano umuntu ashobora kuraraho bwije bakamucumbikira rero abazanye amacakubiri abazanye kutumvikana abazanye ibintu by'amashaka kandi bashaka gukumira bamwe n'abariya ibyo ngibyo bigomba gukurwaho apana kuvuga ngo utari umusendede wicwe utari umusendede urebwa ijisho ribi utari umusendede ntugomba guhabwa ibi tugomba guhabwa akazi ibyo bintu tugomba guhaguruka tukabyiyamiriza ntabwo turi kubyemera cyane kuko umurundi wese ni umurundi igihugu si icy'agatsiko kamwe n'icy'abarundi bose rero umuntu wese agomba guhabwa akazi ashoboye akagakora akabona ibitunga umuryango apana kuvuga ngo yari muri ririya shaka ngo ntitumwemera uyu nawe ari muri ririya ngo kureba na y'ingwe ntabwo ari byo na gatoya twese turi bamwe rero umuntu wese agomba gukora icyo ashoboye ariko akagira akazi agakora imana rero iduhane umugisha turaza gukora ikiganiro kitarambiranye cyane kuko ntabwo tugomba kujya tubarambira abantu baba bafite interinete nkeya ugasanga ntibyoroshye ko areba ikiganiro kirekire ngo akirangize turaza kujya tubahereza ibiganiro bigufi cyane kugira ngo buri wese akirebe kandi akirangize so rero mu kwezi kwa munani ayo mwasenda azasubizwa ndetse muratangira no kubona ibimenyetso imbere y'uko uku kwezi kurangira rero mbibutse yuko ku itariki 19 n'uyu munsi na 20 n'ejo gukomeza muraza kugenda mubona ko hari ibintu biri kujya mu bikorwa nk'uko twagiye tubibatangariza ku by'ukuri rero mu kwa munani mwitegure kwakira abayobozi bashasha bazayobora igihugu cy'u Burundi hanyuma harabibwira ati tuzaja mu matora mu kwezi mu mwaka utaha mu kwezi kwa karindwi ayo matora ntabwo ayo matora azabaho yego ayo matora ntabwo azabaho kubera ko hazaba hamaze gushyirwaho ubundi buyobozi kandi butazavugururwa si ngombwa cyane amatora hazajyaho umuyobozi ushobora kuyobora neza abarundi bose kandi bakiyumvanamo so ubwo rero mu kwezi kwa munani abantu mwese mwitegure kuva mu bibazo murimwo kandi mwitegure kuzagira icyo mutwerereye kugira ngo umuntu wese avuge uko abyumva mu gihugu cy'u Burundi abanyamakuru mu gihugu cy'u Burundi batswe ijambo ntabwo bashobora kuvuga akari ku mutima ngo bavuge bisanzuye bavuge ibyo bumva bashaka nk'uko biri kubera ko CNDD FDD yabatse ijambo ntabwo ireka abarundi ngo bisanzure icyo gihe tuzaha uburenganzira umuntu wese yitwa umunyamakuru avuge akamuri ku mutima itangazamakuru tuzarireka rikore yisanzure aricyo wambaza kubyo mvuge ngiye kubaza ngo yego amatora y'Uburundi ntazongera kuba oya ntabwo mu Burundi nta mashaka azongera kubaho nta matora azongera kubaho ese igihugu kizayoborwa nta shyaka ribaho yego cyane yego ushatse kubwira ngo hagiye kugaruka ingoma ya cyami Dawidi azimikwa nk'umwami ntabwo azimikwa nk'umuperezida Imana bikubwiye yego ubwami nibwo bugiye kugaruka kwisi bugiye kubanziriza mu gihugu cy'u Burundi ariko n'ahandi hose bivuze mushatse kubwira Murundi wese hari itegure azingira ibintu ko agiye gutaha yego cyane
bitegure bazinge. ariko ntabwo itariki iraba official. Ntabwo iraba official, tuzababwira, ariko turi kubatangariza ko ukwezi kwa munani bazabona impinduka. Ukwezi kwa munani tugiye kwinjiramo kuko turacyari mu kwezi kwa karindwi. Yego. Ngize ubwoba bishop. Ibintu birakaze, ibintu birakomeye. Abibaza ngo bizagenda gute babitegereze, abibwira ko bidashoboka bizashoboka kuko nta kintu kinani munsi. Ibyo bihuha birahari, nibikeka wenda bikeke rede tabara, bikeke n'ibindi byose, ariko igihugu cy'u Rwanda rwose njyewe ndababujije mu gikure mu kanwa. Ntabwo u Rwanda rwatera u Burundi kuko rushaka iki? Rushaka amabuye y'agaciro se? Rushaka zahabu se? Rushaka ubutunzi se? Nta butunzi buhari igihugu cy'u Rwanda cyakenera mu gihugu cy'u Burundi. So icyo nababwira, ariko ngo wikeka amabinga ngo abayarwaye, ubwoba mufite bufite aho buturuka, nuko muzi ibyo mwakoze. Icyo nababwira rero nuko inkoko ngo yahoze ngo yikeka yuko izahitanwa n'uruturutse hejuru, ariko mu byayishe ntabwo urupfu rwaturutse hejuru, ahubwo nako mu nda ngo kabayemo. Ubwo rero mu byayishe urupfu rwari ruyirimwo, kuko ntabwo byabujije ko irwara mu nda kandi igapfa. N'ubundi rero ibiri mu Burundi byonyine ntibiboroheye, n'abarundi ubwabo ntibahuza, no mu buyobozi ntibahuza. Niyo mpamvu rero ntabura kubabwira ngo nimutuze kandi mutekane. U Rwanda ntabwo rwabasanga iwanyu, nimutarutera nabwo ntiruzabatera kuko ntacyo rwaba rubakeneyeho, nta n'icyo rubabaza. Hari igihe muhora mubona ibyo mpanura mukibaza ati ngira ngo u Rwanda ruramushyigikiye. Oya, ibyo tuvuga ni iby'Imana yadutumye. Ibyo mwiteze rero ntibizaturukaho mubyiteze, ahubwo bizaturukaho mutabyiteze. Icyo nzi cyo ni uko sende rigomba kuvaho tu, kandi ntabwo ari u Rwanda rugomba kuba rwatera, ahubwo none se u Rwanda ko atari abarundi? U Rwanda ni abanyarwanda, abarundi nibo dufitanye ibibazo, ntabwo mufitanye ibibazo n'abanyarwanda. Ibibazo biri hagati muri twebwe mu barundi, twebwe ubwacu. Ni twebwe rero tugomba no kuzabyikemurira, ntabwo ari u Rwanda ruzaza gukemura ibibazo by'u Burundi. Nimutuze kandi muhumure, abarundi ni twebwe dufite ibyo dupfa, ni natwe tuzabikemura, ni natwe tuzabikemura, nta wundi muntu ugomba kuza gukemura iby'abarundi. So rero ndababwiza ukuri yuko byanze n'ubundi bizakemuka kandi bizakemurwa n'abarundi. Twebwe ubwacu ni twebwe tugomba kubikemura, nta wundi udufashije. Rero ndababwiza ukuri yuko ubwoba mufite bwo ntibwabura, kuko murazi ko mwakoze nabi, murazi ko mwakoze ibibi, murazi yuko mwakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, n'amaso y'abantu areba aho iby'u Burundi bigeze, arabona yuko byananiranye. Hagati aho rero tugomba gushaka igisubizo nk'abarundi. Ibyo ngibyo turabyinjiramo kandi bitarenze muri uku nyene mu mpera zako no gukurikira kwa munani. Mbibutse yuko iki kiganiro turi kugikora ku itariki 19 y'ukwezi kwa karindwi. Rero tugomba kubikemura vuba mbere yuko ku kwezi nyene kurangira, twifashishe no mu gukurikira kwa munani. Ariko ntibigomba kurenga aho kuko amazi yarenze inkombe, abarundi babayeho nabi. So Imana ivuga iki rero? Imana iravuga ngo ni byiza ko babana bahuje. Ntabwo Imana ibona guhuza hagati yacu nk'abarundi, cyane ko abatatanye ari bo benshi. Abatatanye ni bo benshi, ngira ngo baruta bagisigayemwo. Ntabwo ibyo bintu Uwiteka yabyihanganira, tugomba gushaka igisubizo. Imana rero ikomeze ibidufashemwo, ukwezi kwa karindwi, ukwezi kwa munani, ibibazo bikemuke birangire, abarundi bongere kubana nk'abarundi, kandi bongere kubana biyumva namwo, bongere kubana atawandya wangura, atakwikekana, atagucaniranira imanza, ngo ubwigenge bugire bamwe abandi batabufite, ngo amahoro agire bamwe abandi batayafite. Ibyo bintu ntibikwiriye. Twese turi bamwe, turi bene mugabo umwe, tugomba kubaho neza twese kandi nk'abarundi. Hanyuma dushake ibisubizo
bya essence dushaka ibisubizo by'uburyo abarundi babaho neza bafite icyo kurya n'icyo kunywa bafite amazi n'umuriro bafite internet. So rero mwebwe mudukunda mudukurikira buri munsi muri hakurya mu gihugu cy'u Burundi, turabahumuriza ngo nimuhumure kuko ntabwo muzahora mubabaye. Ibibazo mufite bigiye kuzarangira kandi ni twebwe tugomba kubirangiza, ni twebwe tugomba kubirangiza vuba cyane. Rero biraza gukemuka, mwongere mubeho nk'uko mwahoze mubayeho, mufite amahoro n'umutekano, umuntu ashobora kuraraho bwije bakamucumbikira. Rero abazanye amacakubiri, abazanye kutumvikana, abazanye ibintu by'amashaka kandi bashaka gukumira bamwe n'abariya, ibyo ngibyo bigomba gukurwaho. Apana kuvuga ngo utari umusendede wicwe, utari umusendede urebwa ijisho ribi, utari umusendede ntugomba guhabwa ibi, tugomba guhabwa akazi. Ibyo bintu tugomba guhaguruka tukabyiyamiriza. Ntabwo turi kubyemera cyane kuko umurundi wese ni umurundi. Igihugu si icy'agatsiko kamwe, ni icy'abarundi bose. Rero umuntu wese agomba guhabwa akazi ashoboye akagakora, akabona ibitunga umuryango. Apana kuvuga ngo yari muri ririya shaka ngo ntitumwemera, uyu nawe ari muri ririya ngo kureba na y'ingwe, ntabwo ari byo na gatoya. Twese turi bamwe. Rero umuntu wese agomba gukora icyo ashoboye ariko akagira akazi agakora. Imana rero iduhane umugisha. Turaza gukora ikiganiro kitarambiranye cyane kuko ntabwo tugomba kujya tubarambira. Abantu baba bafite internet nkeya ugasanga ntibyoroshye ko areba ikiganiro kirekire ngo akirangize. Turaza kujya tubahereza ibiganiro bigufi cyane kugira ngo buri wese akirebe kandi akirangize. So rero mu kwezi kwa munani ayo mwasenda azasubizwa, ndetse muratangira no kubona ibimenyetso imbere y'uko uku kwezi kurangira. Rero mbibutse yuko ku itariki 19 n'uyu munsi na 20 n'ejo gukomeza, muraza kugenda mubona ko hari ibintu biri kujya mu bikorwa nk'uko twagiye tubibatangariza. Ku by'ukuri rero mu kwa munani mwitegure kwakira abayobozi bashasha bazayobora igihugu cy'u Burundi. Hanyuma harabibwira ati tuzajya mu matora mu kwezi mu mwaka utaha mu kwezi kwa karindwi. Ayo matora ntabwo azaba, ntabwo ayo matora azabaho. Yego, ayo matora ntabwo azabaho kubera ko hazaba hamaze gushyirwaho ubundi buyobozi kandi butazavugururwa. Si ngombwa cyane amatora, hazajyaho umuyobozi ushobora kuyobora neza abarundi bose kandi bakiyumvanamo. So ubwo rero mu kwezi kwa munani abantu mwese mwitegure kuva mu bibazo murimwo kandi mwitegure kuzagira icyo mutwerereye kugira ngo umuntu wese avuge uko abyumva mu gihugu cy'u Burundi. Abanyamakuru mu gihugu cy'u Burundi batswe ijambo, ntabwo bashobora kuvuga akari ku mutima ngo bavuge bisanzuye, bavuge ibyo bumva bashaka nk'uko biri, kubera ko CNDD FDD yabatse ijambo, ntabwo ireka abarundi ngo bisanzure. Icyo gihe tuzaha uburenganzira umuntu wese yitwa umunyamakuru avuge akamuri ku mutima. Itangazamakuru tuzarireka rikore ryisanzuye. Aricyo wambaza kubyo mvuge? Ngiye kubaza ngo yego, amatora y'Uburundi ntazongera kuba? Oya, ntabwo mu Burundi nta mashaka azongera kubaho, nta matora azongera kubaho. Ese igihugu kizayoborwa nta shyaka ribaho? Yego cyane. Yego. Ushatse kubwira ngo hagiye kugaruka ingoma ya cyami. Dawidi azimikwa nk'umwami, ntabwo azimikwa nk'umuperezida. Imana bikubwiye? Yego, ubwami nibwo bugiye kugaruka ku isi bugiye kubanziriza mu gihugu cy'u Burundi ariko n'ahandi hose. Bivuze ngo ushatse kubwira aba Murundi wese hari itegure azinga ibintu ko agiye gutaha? Yego cyane, itegure bazinge.